того року організатори наявили численні різнородні перформанси шветових і домашніх віздох, а попри тим фестивал мaju ožit filmski projekciji Cinema City-a, a tiži senatorija, Suburbijum i velji drugi organizaciji. Že bi se položila akcent i na zljepšanje Podhorodja jak bini na otvorenim, nješka otrimana konferencija Transport u Podhorodju Petrovardinskej tvrdinji od lokalnog u regionalnomu. Svako kretanje vozila Prehod každej prevozky fizično vplivuje na muri i to coškacom može vidjeti s holim okom. Nie neobchodni dejaki fahovo analizi, hoć dobre že i jest. Bar dobre že o tim bešedujeme, že bi sme ljepčejše dostali rješenje za problem transporta. Na konferenciji z prikladami dobrej praksi u Budapeštu i Avstriji vyloženi i možljivosti premestanja tranzitnog automobilskog transporta za žiteljov Podhorodja, planovanje biciklističnih drahov i uvodzenje ljehčejših prevozkoh. Dok še čeka, že bi še daco sponuknutoho vytvorelo, toto zo sigurne keď u pitanju očuvanje tvrdinji, to restauracija jej fasadoh. Konferenciju, jak i prešloho roku, organizovalo Združenje Suburbijum z Petrovaradinu.